أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبيكم محمد بن عبد الله ثم الصلاة والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين وبعد. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النصر وهي مدنية مدينة لا يتوردت سورة نات ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኛ ሆነው ከተላኩ በኋላ ሪሳላቸው እንዳጠናቀቁ የሚጠቁም ሱራ ነው። የእርዳታ ምዕራፍ በመባል ይታወቃል። አልነስር ብሎ ማለት እርዳታ መረዳት እንደማለት ነው፣ ድል እንደማለት ነው። ይህ ሱራ ባጭሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሪሳላችሁን አጠናቃችኋልና አላህን አጥሩ፣ ሞት እየመጣባችሁ ነው የሚል አጠር ያለ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። ይሄንን እና አብዱላህ ኢብኑ አባስም ደግፈውታል። መልእክቱ ይሄ ነው ብለው ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ ኢዛ ጊዜ ጃአ በመጣ ጊዜ ነስሩላሂ የአላህ እርዳታ በመጣ ጊዜ ወልፈትህ እንዲሁም መከፈት የከተማዎች መከፈት የከተማዎች ድል አድርጎ መገባት የመጣ ጊዜ የታየህ ጊዜ ወረአይተ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ወረአይተ الناس የዛን ጊዜም የተመለከትክ ጊዜ ወረአይተ በተመለከትክ ጊዜ الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون ሲገቡ في دين الله ወደ አላህ ዲን أفواجا ቡድን ሆነው በሚገቡ ጊዜ እስልምና ድል አድርጎ ሰዎች ቡድን እየሆኑ ወደ እስልምና ሲገቡ የዛን ጊዜ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح أطرو جيتاهن بحمد كما مسكنغا ربك جيتاهن أطرو كما مسكنغا جيتاهن أطرو واستغفر اندهم مهارتان تأيكو إنه السكو الله كان نو ويم هنا توابا يكرباي تتصطو يميملسن تكباي هنا جيتانو لزانو عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام هي قرآن انكس كورد بحالا بذكراتشو ويم ወደ አላህ መመለስን በጣም አብዝተው ከቀድሞ ሁኔታቸው በላይ ያበዙ ነበር ትላለች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው ከሚጠቀሙ ባሪያዎቹ መካከል አላህ ያርገን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።